Һаумыгыз, хөрмәтле тамашачларыбыз. Һеҙҙең менән асыҡ йөрәктәр тапшырыуында ҡабат осрашыуыбыҙға бик шатбыҙ. Беҙгә ебәргән сәләмдәрегеҙ, беҙгә теләгән изге теләктәрегеҙ өсөн Нефтекама дәүләт филармонияһы артистары оло рәхмәттәрен белдерәләр. Эйе, кеше елкенеп, ҡанатланып, матур эштәр эшләһен өсөн күп тә кәрәк түгел, бер йылы һүҙ етә. Ә йылы һүҙ ул тик асыҡ йөрәкле кешелә генә. Асыҡ йөрәкле кеше булыу өсөн ни кәрәк һуң? Арабыҙҙа төрлө кешеләр бар. Берәүҙәр менән һоҡланаһың, берәүҙәр менән ғорурланаһың, ә берәүҙәрҙе һүҙһеҙ генә урап үтәһең. Быуаттар, васирҙар төпкөлөнә ҡараһаң, был донъяның кемдәре генә булмаған. Ҡан илатҡан, зарға һалған, михнәттәргә тарытҡан кешеләр янында һәр ваҡыт ҡояш кеүек яҡты, тауҙар кеүек ғорур, шишмәләр кеүек саф күңелле, асыҡ йөрәктәр йәшәп килгән. Шул асыҡ йөрәктәр кешелекте һаҡлап, яҡлап ҡала белгәндәр. Үҙҙәренең йөрәк һүҙҙәрен әйтеп, ауырлыҡтарға ҡаршы тора белгәндәр. Намыҫтарын һатмай, тура юлдан атлағандар. Минеңсә, асыҡ йөрәкле кеше үҙенең дөрөҫ юлын ғаиләнән ала. Ғаиләлә орлоҡ һалына һәм йылдар аша асыҡ йөрәк үҙ һүҙен әйтә ала. Хөрмәтле тамашасылар, юҡҡа ғына беҙ ғаиләгә килеп туҡталманыҡ, сөнки беҙҙең Нефтекама дәүләт филармонияһында күп артистарыбыҙ танышып, ҡауышып, ғаилә юлын башланылар. Ниндәй фекерҙә икән беҙҙең ғаиләләребеҙ? Асыҡ йөрәк ниндәй көскә эйә? Ошо һорауҙарыбыҙға яуаптар көтөп, бөгөнгө сығарылышты башлайбыҙ. Беренсе булып һүҙҙе мин Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Илфат һәм Түнгәүер бейеү ансамбленең солисткаһы Нәҙилә Ғимаҙиевтар ғаиләһенә бирәм. Тырыш, талантлы артистарыбыҙ бейеү сәнғәтенең оҫталары. Балалары Вәғис һәм Гүзәл дә ата-әсәһенән ҡалышмай. Түнгәүер бейеү ансамбленең эшен күҙәтеп, үҙҙәренең дөрөҫ баһаларын ваҡытында биреп баралар. Һүҙ һеҙгә, хөрмәтле Ғимаҙиевтар, рәхим итегеҙ. Беҙҙең ғаилә асыҡ йөрәктәр программаһы аша хөрмәтле тамашасыларыбыҙға үҙенең йөрәктән сыҡҡан һүҙҙәрен әйтеп китергә теләй. Донъяла һәр тыуған ваҡиғаны, һәр килеп сыҡҡан осраҡлымы, осраҡһыҙ мәхәлдәрҙе кеше үҙ йөрәге аша үткәрә. Тормоштоң баҫымы ҡайһы саҡта шул тиклем көслө тәьҫир итә, хатта яғылып ҡалған саҡтарҙы булғылай. Башыңдан мең төрлө уй үтә. Күп тормош һорауҙарына яуап таба алмай, үҙеңде аҙашҡандай хис итәһең. Шундай ваҡыттарҙа һинең яныңда асыҡ йөрәкле кешеләрҙең булыуы бик мөһим. Һинең хәлеңде аңлап, һине тыңлап, ярҙам ҡулын һуҙа ала торған кешеләрҙең булыуы ул ҙур бәхет. Асыҡ йөрәкле кеше ул минеңсә бер нәмәгә лә битараф булмаған кеше. Изге эштәрен дә күҙ буяу өсөн генә эшләмәй, ә бөтә йөрәгенең йылыһын биреп, ихласлыҡ менән башҡара. Һин шул ихлас, асыҡ йөрәктең ярҙамын тойоп яңынан тереләһең, йәшәргә көс алып юлыңды дауам итәһең.
Безнең башкорт халкы ул бик баҫалҡы һәм әҙ һүҙле халык. Шул Хоҙай Тәғәлә биргән сифат булғанғамы, күп ваҡыттарҙа артыҡ һүҙһеҙ генә һин йөрәгеңдән рәхмәт әйтәһең, һүҙһеҙ генә асыҡ йөрәкте тояһың. Асыҡ йөрәкле булып ҡалайыҡ. Ошо тормош юлдарын бер нәмәгә ҡарамай, бирешмәй, ерҙә ныҡ баҫып, Асыҡ йөрәктәр менән үтәйек. Семья – источник радости и счастья, любви неиссякаемый родник. И в ясную погоду, и в ненастье хранит семья и ценит жизни миг. Друзья, я хочу слово предоставить моей коллеге, солистке ансамбля танца «Тангаур» Марине Шахминой. Есть прекрасные слова. Они мне очень по душе. Самые острые моменты моей жизни, я их часто повторяю. Всегда можно закрыть глаза на то, что ты видишь, но нельзя закрыть сердце на то, что ты чувствуешь. Я в нашей семье, наверное, самый эмоциональный человек. Можно сказать про меня, что я иногда теряю даже берега. В такие моменты, когда я уплываю на эмоциях далеко, на берегу моя семья, которые машут мне платочком. Я, наверное, не умею думать и работать по чуть-чуть. Да и в основном все творческие люди, многие похожи на меня, открытые сердцем. Человек с открытым сердцем – это, как я представляю, человек космоса. Там есть все. И счастье, и радость, и слезы, ночь, день, звезды, музыка ветра. С такими людьми легко общаться. Ты им доверяешь. И тебе с такими людьми очень комфортно. Ты даже иногда не задумываешься, что значит для тебя эти люди. Вот эти обстоятельства, которые сложились у нас в стране, с нашей работой, все расставили по своим местам. Есть близкие твоему сердцу люди, и ты по ним скучаешь. Их тебе не хватает. Ты им не хватаешь. Все эти тяжелые испытания пройдут. И я, наверное, многие поменяют свои отношения к жизни. Научимся быть повнимательнее друг к другу, слушать и слышать. Важнее открытых сердец ничего в мире нет. Пусть закрытые двери, но когда у нас открытые для друг друга наши сердца, нам уже ничего не страшно. Есть вечная тема, есть вечные вопросы. Но самая неизведанная тема – это тема души. Кто я? Зачем я живу? Наша суетливая жизнь далеко уносит нас от истины. Несложно увидеть чьи-то слезы. Сложно увидеть, когда плачет душа. Если бы наши глаза видели душу, а не тело, то как же сильно отличались бы наши идеалы о красоте. Человек с рождения примеряет разные маски. Когда плачет душа, плачет душа, душа. Ищет себя в сотни зеркалах, когда плачет душа. А там, когда плачет душа, плачет душа, душа, когда плачет душа. И близок до тот, до кого можно дотянуться рукой. А тот, кому тянется душа.
Никто не знает, где она находится. Но каждый знает, как она болит. В жизни труднее всего человеку дается право быть самим собой. В душу двери открываются на себя. А жизнь так коротка, что не каждый успевает стать человеком. Несложно увидеть чьи-то слезы. Сложно увидеть, когда плачет душа. Бәхет бит ул кайнар көйү, мөхәббәттә янып көйү. Бәхет бит ул хиле көтү, осрашкас яратып көлү. Бәхет бит ул кайнар көйү. Мына бұл біздің ғаилә альбомы, балалар. Әйелі фотоларын қарайық әле. Мына ненден бір матур фото. Азат сәхнеле йырлап тұра. Ненден хисленіп, ысын көңілден йырлай ул. Мына бұнығы һеҙҙең дуэтығыҙ, нендей матурһығыҙ, йәшһегеҙ, сибәрһегеҙ, мөхәббәт тураһында йырлайһығыҙ. Был Кайнам һинең йырыңды йырлайбыҙ, Йылмай йәнем тигән йырҙы. Бик матур сыҡҡан фото. Бик матур, бик матур. Артабан ҡарайыҡ әле. Ниндәй фотолар. Ана, килен ҡара әле. Азаттың бәләкәй сағындағы фотоһы. Ниндәй матур малай булған ул. Әй, бик үткер генә ҡарап ултыра. Ул хәҙер ҙә үткер генә ул минең улым. Кайнам йәш сағындағы фотоларығыҙҙы ҡарап үтәйек әле. Ҡайным менән икегеҙ. Еш сағындағы фотоғыҙ. Ҡарап әле. Алай матур ултырһағыҙ, хатта ҡосаҡлап ҡына ултыра һине Ҡайным. Бик матур йәшәнек дип әйтергә була. Бәхетле йәшәнек, татыу булдык. Артабан да шулай йәшәргә ятһын. Хоҙай оҙон ғүмер бирһен беҙгә. Эй бит. Амин. Ғөмүмән әйткәндә, Ҡайным, ғаилә һинең өсөн нимәне аңлата? Ғаилә ул мин, әсәйегеҙсе, минең тормош юлдашым, атайығыҙ һәм минең ғәзиз балаларым. Азат һинең өсөн ғаилә нимә ул? Минең өсөн ғаилә ул йылы усаҡ, атай, әсәй, һөйгән йәрем, ғөмүмән әйткәндә иң ҡәҙерле кешеләрем. Афарин. Хөрмәтле дуҫтар, Ҡарасуриндар ғаиләһенән ҡайнар сәләмдәребеҙҙе еткерәбеҙ. Ысынлап та, ғаилә ул мөхәббәт һәм шатлыҡ. Ғаилә ул изгелек һәм мәрхәмәтлек. Ғаилә ул шаугыр килгән балалар тауышы. Барыһы бергә ул оло бәхет. Хөрмәтле дуҫтар, Нефтекама дәүләт филармонияһының беренсе көнөнән алып бик татыу, ишле, өлгөлө ғаиләләренең береһе Халитовтар ғаиләһе. Һәм мин уларға һүҙҙе тапшырғым килә. Рәхим итегеҙ, хөрмәтле Халитовтар ғаиләһе. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Һеҙҙең менән асыҡ йөрәктәр тапшырыуы аша осрашыуыбыҙға беҙ бик шатбыҙ. Иң башта һеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ, күңел тыныслығы, ғаиләгеҙгә татыулыҡ һәм уңыштар теләйбеҙ. Минең өсөн асыҡ йөрәкле кеше ул донъяға нур сибеүсе кеше. Минең үҙемдең дә йыш ҡына аптырап ҡалған ваҡыттарым бар. Сөнки беҙҙең эш гастролдәргә, юлдарға бәйле. Шушы гастролдәр ваҡытында беҙгә бик күп кеше менән аралашырға тура килә. Шул эш аралаш танышып, ғүмер эсендә күрмәгән кеше менән һин ғүмерлеккә дуҫ булып ҡалаһың. Бик йыш күрмәһәң дә, һин ул кешеләрҙе иҫкә алаһың, сикһеҙ рәхмәтеңде уҡыйһың, һағынып та ҡуяһың. Йөрәгең түрендә ошо Алла бәндәһе үҙ урынын ала. Минеңсә, ул йөрәктең асыҡ булыуынан килә. Һин үҙеңдең асыҡ йөрәгең менән шушы асыҡ йөрәкле кешене тояһың. Асыҡ йөрәктәр генә бер-береһенә тартыла. Үҙенең ябайлығы, эскерһеҙлеге менән һине арбай. Һин шул кешегә үҙеңә ышанған кеүек ышанаһың. Ул кеше һинең өсөн
үзенең ябайлыгы менән бөек. Асык йөрәк. Для меня это тот человек, который несет в себе душевную теплоту. Ты бесконечно веришь этому человеку. И неважно, как часто вы с ним встречаетесь, он все равно греет твою душу и сердце, как лучик солнца. Люди с закрытыми сердцами напоминают мне брошенный хозяевами дом. В них нет ни тепла, ни радости, ни счастья. Ни света, ни уюта, их обходишь стороной. К ним твоя душа не тянется. Мне бесконечно жаль таких людей. Пусть они по жизни занимают какие-то важные должности, звания, но они пусты. Мы же рождены Богом для счастья и радости. Миссия человека приумножать добро. Человек только с открытым сердцем может быть полезен для мира. А открытое сердце может преобразить в тебе, повести за собой, и ты с этим человеком будешь рад. Открытые сердца любые испытания пройдут достойно. Они никогда не будут искать крайних, будут брать на себя ответственность и честно делать дела, не прося ничего взамен, ни орденов, ни медалей. Их заботы и любви хватит на многих. Они как лучики освещают темноту, показывая нам путь. Да, Тамерлан очень точно сказал. Открытые сердца – это люди-светлячки, которые освещают нам темноту. Люди с открытыми сердцами – это те люди, с которыми нам надежно, тепло, уютно. В наше время, особенно сейчас, мы все нуждаемся в таких людях. Страшнее человека с закрытым сердцем нет никого, наверное. Чтобы сохранить себя и свою внутреннюю красоту, нужна хорошая закалка. Не озлобляться. Порой мы очень быстро забываем хорошие дела людей. Знаем немало случаев, когда люди переступают через свои принципы честности и порядочности, при этом забыв, что все возвращается на круги своя. Открытые сердца не способны лгать. К ним тянутся люди, их сердечной теплоты хватает на многих. Добро правит миром. В твоем и моем открытом сердце нуждается мир. Пусть у нас друг для друга всегда будут открытые сердца. Пусть каждый пройдет свой жизненный путь достойно, с открытым сердцем. Вот одна из тех историй, о которых люди спорят, и не день, не два, а много лет. Началась она так просто, не с ответов, а с вопросов. До сих пор на них ответа нет. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь вот на свет, сияющий рассвет. Пусть идут дожди, прошлый беда ты не жди, камни пройденных дорог сумел пробить Росток. И самое главное, живите с открытым сердцем. Не экономьте доброту, заботу, нежность. Дарите комплименты, обнимайте, целуйте своих родных. Будьте щедрыми на сердечность. И все это сделает вас счастливым человеком. А счастливый человек может все. И даже больше. Хөрмәтле дуслар, асык йөрәктәр тапшыруының 3нче сыгарылышы тамам. Шулай итеп, гаилә киләсәктең иң ышаныслы нигезе. Гаилә ул безнең өй, атай, әсәй, олатай, өләсәйләребез. Атай, әсәй гаиләнең тоткаһы, балалар көтөгөһе.
Гаиләләр нык, тулы, тату, бәхетле булһын. Барыгызга ла исәнлек, һаулык, тыныслык, именлек, аяз күк йөзе, гаиләләрегезгә муллык, бәрәкәт теләп калабыз. Киләһе осрашканга тиклем һау булыгыз.